Buatlah ke Sorkar Meghalaya bat ke Sorkar Assam kila dep ya soya ke soskular ban menjur halo ke jia pen bet put da ka baya ai bat shim markalyang hendrai ka ne ka phang haduk menta menne kadang klun namar ke jing persya jong ki babun kan thop na du ki trai khandau ha khaput bat ke seng bhalang ba pher kan thop ru ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pen paw ya ke ne ke jing persya ha ke ne ka tayo sakawai ke seng bhalang kalami shakmat ban tuklar halo ke ne ke jing le jong ke Sorkar jylla Kinoy alam jung kaken hun ke bala sengker pang ban kran tang halor kimat ki bede bat ki kam khaput hapdeng ke jylla Assam bat ke jylla Meghalaya ke bala tep kum ke hinyo trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF hapo ke jing alam jung shong knor uba chanda me sungo ringkat ke jing don lang unong aiktin jung ke ni ke seng uba Thomas Pasa bat ke General Secretary ikong Purity Pawa kilapen pau ke jing persyajur halor ke ra jung ke Sorkar Meghalaya ke bakala ai ke menjur ya ke jylla Assam banyak sam marshiteng ke jaka jong ke jylla ban IA sya ke jylla Assam ha ka bawat la ki dulir ki pianglut ban pensisya bakini ki jaka ki dei ki bahap sya ke ni ke jylla Meghalaya kini kinoy alam jong ke ni ke seng ki lapen pau ke jing sngo benyau baki dan ki trai khandau hakaput ki bahadien bala dep penhap ki jaka jong ki sya Assam ka yang sa jong ki le si kan hap sya ke jylla Meghalaya kat baka per ki jaka rep jong ki kan hap sya ke jylla Assam Shushu kini kinoy alam jong ke HBDRF kila penrem jurru halo ke jingkam umentri rang ba ke jylla ukon rat ke sangma baya kini ke rai la menjur lang ru da ke seng riu lum ki badon ha ke Sorkar kat ba kini ki juk ke seng san perthai ha ba ki kran sikilat pathai ku borpan ki persya ya kini ke rai kini ka kunhun kalapan paru ya ke jing persya halor ke jing bom kentup ya ki riu pau khmat jong ki than khaput ha ke regional committee Kumta haka bedai pat bakasin jam kabala shim daka Khasi Hills Autonomous District Council banlet ujor yakani shadu sha yingli yengsau jong ke Supreme Court. Kila pau shibon ki jing kudrum karam. Kani ke statement ba mi yang menteri yang ba do jong yu ong nang isi mi ko census jong arja khadwai haka por ba sinsar daka congress. De lada usim jaga to aja khadwai de bali pi thawi ku regional committee. Kamda jumut syo begin tahu regional committee ngin ya aja khatdoi te umur kini ka jing tahu regional committee kini jing tang jing penthame ki jing put sap ya ka pisa jong pat ba te kani menteri rang ba do jongi de ban su thu kani kai ka jingkeli ka dikelai lada pi ong pi ajar khatwai te bali pi tahu regional committee balada pi la tahu regional committee pi ong kelawan ra ki report te bali pi biar su ajar khatwai kani ngam kwa ngi muan hang ne man persya ya ka parti ngi persya ya ka Sorkar la ka de ka Sorkar jo ka ka parti ha no ka paru ngi kan be ka Sorkar bai mar ka ba bat yo la ka man da ka Sorkar kham da kran ikinu ke parti pi kani ka blame game na ka we ka Sorkar ba thamai ka Sorkar barem kal ayat na du mensua haka jengkren jingsne jong ngi kanu ka Sorkar jong ka tugas ni kamla ban buri ya ki jimba kala jong kada ba phai sing Sorkar gila adab kamlong ka basuk kamlong ka bangila ban ngai ban syukurno ya kata Sorkar barem ban pin syong nongrim ya jimba kala jong pada tekini ki jingkran jong menteri rang ba da keno ya ki parti ne ba keno ya ki Sorkar gi barem kalau unprofessional ba kaleng jong menteri rang ba do jongi kemudian ukli do jong state kejong jylla jongi ya expect ba kandang ke professionalism ha ki statement ba kanu penyelam bakala ngasuk tu bakal election kala ajan ngasus nakaliang ka forum sus sale bangim kwa ba menta kan dei kapor ya kong kti tang bermentoh ka election